Prema pravilniku o podsticajima za investicije Ministarstva poljoprivrede u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme, ove godine po prvi put moguće su olakšice za kupovinu motokultivatora i traktorskih prikolica nosivosti do 10 tona, kao i plugova. Više o tome diplomirani inženjer agronomije Saša Miljković. Potrebno je, ako je čovjek nabavio opremu, da podnese zahtev Upravi za agrarna plaćanja za povraćaj tih podsticaja, odnosno dela uloženih sredstava. O uslovima za konkurisanje za pomenute subvencije Miljković kaže: Uslovi da ima izmirene obaveze poreske prema lokalnoj samoupravi, prema republičkim organima, da ne koristi podsticaje za nabavku te opreme po drugim osnovima, znači iz nekih fondacija, donacija, nečeg drugog. Od sljedeće godine će procedura biti malo složenija, znači poljoprivrednik će prvo iskazati nameru i poslati jedan zahtev Upravi za agrarna plaćanja da iskaže nameru da želi nešto da nabavi. Ministarstvo će sagledati taj zahtev i ako odgovori, dobit će poljoprivrednik rešenje po osnovu koga može da krene u investiciju nabavke nekog dela opreme ili stada. Naprosto to rešenje mu garantuje da će ta subvencija i da bude isplaćena. U skladu sa uredbom u 2017. godini podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 do 65% od vrednosti realizovane investicije. Najviši ukupni iznos koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3 miliona dinara.